Umalume indima ngacela marakho sona uyifundisa umani nene basho uyibhalele umoyana wale mfana mina lokho ufika le ya podcast bathi ukukhula konje kesishangane angekuthanzi lawo ungekuthanzi bafana lawo ya ungekuthanzi live ufika le sorry bafethu not to tell you ukuthi manibona ama queens of the podcast the queens of the podcast or the princesses the princesses of the podcast manibona nebangekho lana sishude not on a normal day so they are too busy today ukuthi bangaba lana so we decided ukuthi nisifasene ama seat belt let's not drink before we arrive bafethu let us arrive first and then drink bafethu so that we can be safe bafethu let us avoid drinking and driving bafethu we better smoke and drive ole sure uyenza human trafficking awu utshontsha imoto hey uningi akenzayo lo mjita lo ukolota abantu abaningi kolota ama-artist abaningi nawuthi umashihu lo uyamkolota naye 7,000 yeah so bambambile uba for i-human trafficking kidnapper nelentuzana ne-crime engathi ukutshontsha imoto lilo red abantu le iqiniso leka youngstana madoda le phone call le bahamba kunomuntu abayilentuzana ababasponzora ngeface bakhona marana la ekhaya siwaziwe ngeke sibasho ngamagama awuyazi onirana la ekhaya ngeke sisho ngeke ngithela bakhona abantu abasithengisayo manje kuma WhatsApp sobona ima statusini ukuthi nayi iteki elena 300 nayi soil to soil umlothini ashes to ashes umlore yini umlotha ngesishangane lava ku xivulavula kamvulavula yini umlotha ngesishangane overseas so he went overseas so afika atholana nomfazi omlungu ushile specifically at a white woman white woman so makatholana naye umfazi onabantwana abayi-3 afika yenza abantwana abayi-2 baba 5 Yeah. I'm okay. Right. I'm so Phashasha. Phashasha yamazi Phashasha mangafika la Phashasha ungakhuluma naye wena uPhasha. I'm so Phashasha. uPhasha. Ubani? uPhasha. No, I'm super Phashasha. When? Anyavusi. Yes. Voice. Yes, me. I'm super Phashasha. Fele aye bafethu njengomgogo ke we are back bafethu. Welcome to another episode of Facts and Laughs bafethu. This is your host ki ayena kana la madam namsipidi khacha mapule na masakhecha piskana na boy. Why ngazizwa?
ke mo kalepheko se so gang ka ga isko ke shakena ke ngona tja khala ka mo dina matepe sa mtja ke je ke mo ramphela la makego scroll sa mtjele mogale ada ke tšhaba ditekano ba ke compana kwa aish wa ri ndzamba xidzuvani mayemba la dzumba ai manyika imbita xichava kuphama xidzuvani xa ku dzuvani marhaki ya xona vamakwerhu this is your boy matiming indoda oyibiza namhla ifika izolo umalimi ndima angacedi I can sing aye nizile wafithu mayengane wafithu Yeah, inzima kana sho ukuthi mayengane no i xidzuvani mayemba la ndzumba xidzuvadzuva ni marhaki ya xona umalimi ndima angacedi ne marako wa sona uyifundisa umani nene washo uyipalele moyana ale mfana mina loko fika le ya podcast bathi ukuhlula konje kesishangane angekutsanzi lawo ungekutsanzi bafana lawo ya ungekutsanzile loko fika le uhle uthini marako xidzuvadzuva ni marhaki ya xona xidzuvadzuva ne marako wa xona Yeah. yixo kuthini ene xidzuvadzuva ni marhaki ya xona isithakazelo sakomanzini abumanzini bazo-understand ukuthi ngikhuluma ngani hayi angali ya angali mara ngifuna ukwazi angali isithakazelo ngifuna ukwazi ukuthi isitsakatsaka yini no xidzuva ni marhaku ya xona isidzuva kwenzani phela isidzuva ngeke ngikhona ku-explaina ngesizulu ukuthini ukudzuva angikwazi dzuva xidzuva so interpreta ngendlela yakho manje kwenzakalani kalena hayi sarekhoda lapha uyarekhoda wena uyarekhoda hayi nimzile umayengane bafethu unathi umayengane wethu la ku-Facts and Loves bafethu so uthi kwenzakalani mayengane eish uthi kunale story hey sorry bafethu not to tell you ukuthi manibona ama-queens wethu of the podcast the queens of the podcast or the princesses the princesses of the podcast manibona nebangekho lana sishute not on a normal day so they are too busy today ukuthi bangabalana so we decided ukuthi singabe ne-episode let's just ukuthi ngoba thina sikhona together ukuthi sichubekise le ndaba ayibona their schedules are tight yes yeah bonyazi ufuna usokuyisa le so yeah le asazi let's put next week the next episode you're gonna see them bafethu but we're not hoping but you're gonna see them obvious yeah obvious I will start by saying that I was having a long and lovely day, enjoyable day, you see. As I was saying, Guting 28, I was performing a comic. Today I was performing a comic. It's 28, but Guinea, it's Guinea Good Friday. So say Good Friday. Yes. So happy Easter weekend, bafethu. Yeah. Nisiphatheka travel safe nephashash nisifasene ama seat belt let's not drink before we arrive bafethu let us arrive first and then drink bafethu so that we can be safe bafethu let us avoid drinking and driving bafethu we better smoke and drive ole nago don't smoke and drive because the smoke will close the angithuvula ama window yeah as I was saying ukuthi I was having a lovely and enjoyable day learning a lot of things, different cultures bengawazi nokwazi learning art izinto zikanjalo yabona so phela madoda umsebenzi yabona kusebenza amakhulu
enza ukuthi singazi izinto ezinhle asi uthi so amakhulu awasho akodwa isikhathi mosithola like i-artists everywhere every time yabona so yeah Osasho learning different languages cultures learning different languages learning different cultures different genres different types of dances different types of music genre ibalile music okay but angithi genre uwela everywhere naku theatre akunama genre wakhona or akungazi ngetheater muza wena physical theatre abo so yonke babiza genre no how babiza genre okay yeah so ngisayasho ukuthi besafunda izinto ezikanjalo yeah unfortunately I won't speak a lot ngoba if you want to see ukuthi what happened you can search I'm not really advertising but if awuyisho lapho sifuna ukukubona ngithi you're not advertising sifuna ukukubona yeah nasifuna ukubona nana different culture owabonile manje ngithi nasingawaboni asala ngithi yo sorry yeah you can kwenzakalana la ngale lakho lincane yeah but asikhola sila okay as ngisasho ukuthi you can search uGomek ku Facebook ama live can go through ama videos then you'll see what happened what's happening about Gomek and you'll learn a lot. Gomek Gomek GOMMA or GOMACC yeah Gomek hey lemthetho siphe information angekho sure ngayo GMMOC GMMAC Gomek bese uyopalana nakhona lapha so ina iyo GOMACCO oh Gomek yes Gomek oh there's a meaning of it so it's long so yeah as ngishilo my day was like that and bengisasho ukuthi uJimashihu sesiphumile kulanga lami manje sesikhuluma ngo is it uJimashihu yeah uJimashihu lo bekabambekile no bekavale wavo aw Nkosi yami so thina uthi bekabambekile umntana abantu maybe uyathakatha oh yeah no I lutho like fire ay beka lentuzana bekavalekile elentuzane khona eNigeria le so kunalezi zinto lephiri bekazikhipha lezi yabona akhuluma ngama artist amaningi bekakhipha iphiri zabo agcina akhipha nephiri zabo izithebo lo iyawuthebo lo DJ sure so ulentuzana ukolota uJimashihu 7,000 I mean to say so actually istory salomjida lo he's the DJ ilabo DJ laba obokuthi baphila i-fancy lifestyle you get me uyangithola laba baphila bothebelela bahamba ngama levels uyangithola so uye lo DJ speech speech mina uThepho ngimthatha phi kahle yabona indaba ukuthi matatani ngibambe ifone cabanga le phone but akithi bengizobuya ngilikhumbule legama lakhe Thepho abantu stress hey cabanga iThepho idura kanjani yazi lijina bathi Thepho ukuthi idura kanjani 10,000 gine 1 uThepho uthi speech uyakhuluma thina sagcoka ama 250 uspeech uThezana speech yeah uspeech ile ndoda le ukuthi iphila bu fancy lifestyle uyangithola makafika endaweni uyabonakala ukuthi uspeech ufikile from ukusidwadlo to matshwala yeah uyangithola uspeech uyenza nje kuphela
uyangithola ya uSpeecho yazenze ey uSpeecho yazenze ey uSpeecho yazenze ey yazenze hey so lo mjida lo i-DJ uyangithola so ufuna ukukhomba abantu ukuthi yena uphila buthebelela while angaphili buthebelele lobuthebelele lobu abuzi ngobu DJ ufuna abantu babelieve ukuthi lobuhle lobubuza ngobu DJ kanti lutho abuzi ngobu DJ buza ngokuthi yena uyenza i-human trafficking awusase theater la phuma out of character ube la ku podcast no akho ku correct ukhuluma ngade chicken yazi chicken wenza script ukuthi yena le mali uyenza akayenze uDJ le mali uyenza ngento eziphuma ngokupha ngespilo sakhe ya mara ngaya kahle le story siqonde ungangaya ngathi songaya ungenzele poetry manje so umzwakho imbule wena ithi ngokutshela okay hey lo mjida lo sure uyenza human trafficking awu utshontsha imoto hey uningi akenzayo lo mjida lo ukolota abantu abaningi kolota ama-artist abaningi nawo Juma Shihu lo uyamkolota naye 7,000 yeah so bambambile uba for i-human trafficking kidnapper nelentuzane ne-crime engathi ukutshontsha imoto so we kidnapper uya human trafficker uya hijack ebusuku makaceda u-DJ lapha abajayivisa athi kinaspicho oh yeah dile y'all girl mile I like it dile sajayima bekho bafazi makaceda lapho yazenza yeah makaceda lapho itsingibo lu ay sisiyeke ngifuna kuba udosel but asiyeke makaceda lapho makaceda ukDJ yabathatha mama like maka DJ lapha uyaba attractor like uyaba chama mathatha la masuka lapho uyabathatha yena uyazi ukuthi ingane zethu madoda ubona labantu laba abahlezi bathi missing every day simbone khona la ahamba nothi bana na abo speech and uSpeech i-wrong lento ayenzayo ngoba do you know why because uSpeech sorry the ngakhona today angazi ukuthi why ngiso or ukuthi ngifaka ama-yeset ngiyazizwa hey asazi uSpeech uxekelela ilentuzane le riding yobu DJ phansi ukuthi wonke ama DJ manje sewayenza lento uSpeech ayenzayo uyangithola ukuthi manje bayenza ama kidnapping ama human trafficking and singayibelieve ukuthi laba aba rich laba maybe iyo yona lento la ama human trafficking yeah yabona esuthi Juma Shihu utheni uJima Shihu ngiyasho ukuthi yabo sibani ba so angitshela njengoba uJima Shihu kwakhuluma ngalo speech lokuthi uya human traffic wenzani sangambelieve do you think lento lezi so manje ngoba nazi ziyaphuma ne do you think ukuthi lento lezi beka sikhuluma lezi ezinye ngabo phori ngabo bani do you think ukuthi iqiniso nakho nginothi ngane abantu bezikhalela i-traumatized thina sithathana serious my okay but I effect ukuthi now umuntu ukhulume iqiniso nako sekuyavela manje sekuyavela ethubeni and abaningi sebayavela bavelile already abantu le iqiniso leka yangistana madoda allegedly akusithi tushota rebia yeah so mhlawumbe it might be true ukuthi kunjalo angithi but angeke sibasola ngithi it's fast earning yabona yeah thola imali fast
wayifuna wena patience guys, patience is better than you won't regret yourself. patience is better than what yo ngikhohliwe ukuyothatha Hayi, lento. man. Hayi. So I don't say ukuthi bathathile or bayiphethe or no, senginosho ukuthi angithi ezibeka sangibuza ukuthi ngiyafuna no, ngiyasho ukuthi patience. oh so lana umjita ethi nginifundeleni lana lento kungafundi kahle ayikho right. Okay, Itival popular DJ Speecho is alleged to have been arrested after hijacking a couple and demand that they transfer an amount of 180k from their accounts. Hayi ke sana yabona lo muntu uzothi umuntu aposta izinto sisende ubani le story ayike sana sisende ubani le story le group umuntu uzothi mabhala uyabhala ngengelene ngezulu sakibo soyothini hayi ke sana ke awu kanti why uthe nethi a trender his other victims zavela. It's alleged uGuy is wanted man in some parts of Gauteng for hijacking, kidnapping, robbery, alleged in brackets. Being a local DJ doesn't pay enough for Gucci and the lifestyle some Being a local DJ doesn't pay enough for Gucci and their lifestyle. Some of you are forcing. The pressure to look like an established DJ is insane, and it's pushing people into fake lives, theft, and even crime just to keep up appearance. Even some established DJs are living lifestyles that don't match what they actually earn. What happened to building your name properly? Oh, wow. So lemchitela ukuze bamthole uhijack abantu. Mabaqede kuba hijack athi ba transfer le one maybe listen hijack when then ngifonela endlini ukuthi ngishikomile leshi transferelana la 180,000. Yeah. Abantu bangozi. Umuntu uzothi yamazi. Then makaqede ukuyithatha le mali leyana imali yabusiwani vanhu vahosi Ibisiwani yini manje? poor. Oh. Yeah. Wangathi imali yini gazi ngesishangana? Ingadi. Oh, imali yangadi. No, like ngimina kule family ayithathe kuyo. Imali yabusiwani ku family. Not kulabo abaphuza utshwala. Labo like angithi uSpeecho ukidnap labo. Kana uthi kusiwana kuphuka ngithi. Base mina ngicakeka phela ukuthi manje uphuka kungenaphi. Poor. Oh, busiwana like bushiwana. Yeah. Hey makwero. Hey. Hey nzima lela ngwe. Yeah. So kule family leya yangithola. Hayi kulabo abaphuzayo labo nabo ngiyabazwela for impilo yabo danger yabo but abathuma ngomuntu. La party stay. Yeah, but senyasho ngikhu Abathuma ngomuntu bara bayizigela imali yabo. Yeah. So but imali yafsiwani ngale kulentuzana. Kule family leya. Uthatha makaqede kuyithatha le mali leya. Kusasa kokhona uphuza utshwala nabangani iyaphela kanjalo. Yo, cabanga. Imali yawe ukuthi abantu bathi bahlanganisile bathatha ikolodo bathatha ama loan bakunika ukuthi ubukhiphe labantu ngithathe yodaka ngayo ika 2 minutes yazi mara igebengu zisijwayela amasini amaguthi hayi igebengu zisijwayela ngempela madoda so usho ukuthi untona lezi ukuthi abantu bagcoka amagusho amafake eqiniso la uthi le ama gold le bathi uyayigcoka amalade ngama-fake. Tisho ubani lo ulena ngithi ujima shokosho kanjani. Ubani lo ugcoka amaguthi amafake.
bathi ama-Livington bathi bathina Louis Vuitton so azange thina asinawo bathi banawo ama-fake ama-fake bathe uthi umntwana bathenga one mabeceda ukuthenga one lawo amanye bathenga ama-fake because nyeke nemcabangele ukuthi wena mawukanje nyeke ugcoka i-fake sure into asenzele example ngalela bruka lasena Nigeria libona leli ngithole nge-300 eNigeria abantu lana bazobona ngigcokile babona ngathi yenye into ngilithenge nge-12,000 kodwa la eNigeria lento le 300 so bayenza njalo basuka la bayahamba bagcoka ama-fake abo laba bagcoka ama-Nike labo but okay bese ba-influence abantwana bethu ukuthi bagcoka ama-Nike abantwana bethu bafuna ama-Nike ama-original kithi no but ayeye asibuyeni la okay but lento le iba a bit confusing mama singabuya si-check ngelinye ilizwe it's not a bad thing to wear fake influence is a bad thing asali ukugcoka ifake is not a bad thing wena as a normal person mara as influencer cause yazi into ine bad cause angithiwa manje ugcoka sokubona i-TV ugcoke always ugcoka i-Nike umntwana makakubona lapha ufuna ukufana nawe mele mina ngihambe manje ngiyothenga i-Nike 7,000 wena ngalesi sikhathi lewe yakho igcokile uyithenge nge-300 yabo ukuthi ibhlungu le vele yabona that's why ngithi yona a bit confusing and challenging. I confuse. No, like futhi masingabuya kuwe as i-artist uthola ukuthi example ufana nabo speech aba afford lezi zinto baya into bayisho ukuthi ungaforced mawungayi afford ungasaka under pressure sure mara uyabona lama fake lawo ama Nike lawo ayakuchaza ungawathathi wayeka ugcoka ama African breeze njengathi we are from African breeze okay uyabona ugcoka into eyafodayo ungathi wena mothola 100,000 ufuna ukuyothenga iskipa se20,000 ezusho ukuthi into eafodayo le Nike le ufuna uyafodayo uyisenye ikhampani lalela uyisi company Nike futhi ngenxa ukuthi wena uyafford uyawisa lithi uthenga estradini so bangathenge hayi lento le wrong ukuthini i-wrong ngicabanga ukuthi manje umnikazi weJordan mangafika lapha abona le Jordan lo ongathi phonsi ibhola uyamazi unomunye manje sekavalile manje lo ngikutshela ngayo angithabuna uJordan uyayiphonsa le bhola lo ngikutshela ngayo uyayikhesha ke hawu manje uJordan manga I lutho hawu uthi uJordan mangafika la ngayijabulela lento le next angeke but nabo baba try ukuyenza so labo bayithengisayo labo bayi creator bayi designer but try uku-create some sort of income for bona yabona maba create business right and bayenzela ini bayenzela abantu abakhona ukuyi-afforda so wena mawukhona ukuyi-afforda wena akuseyakho mangakhona ukuyi-afforda sibalonga ngitshela ukuthi bayenza labantu bakho khona manje mawuthola iskippa se-Kaizer Chiefs lapha uzoba yazi lento engiyikhulumayo uzoba ne-brand one day now uzoyithola estradini uzoyifila lento engiyikhulumayo ngiyayithola le point oyishoyo ngiyayithola le point oyishoyo so okay naku manje sibaba marijiwe fake siyafa awona sitshela ukuthi Hong Kong right ayikho right Hong Kong uyabulala Hong Kong no ibulala ama business ibulala umphakathi umuntu lento lo uyayi no I'm not promoting ukuthi Hong Kong is like ibe Hong Kong like so mina okay le Hong Kong le bahamba kunomuntu abayilentuzana ababasponzora ngefake bakhona marana la ekhaya siwaziyo ngeke sibasho ngamagama awuyazi onirana la ekhaya ngeke sisho ngithi bakhona abantu abasithengisayo manje kuma WhatsApp sabona ima status ukuthi nayi iteki elena 300 nayi iskipper seyise Sundowns 300 wayibona
Labo so siza promote la masisipedi. celebrity la so promote la Hayi into isho bona ba promote lapho Oh. anti ngaba ba promote ngaba basho ukuthi lento lethina sithola kusisibhethi nge500 manje bona bayenza ngathi bagcoka original bese thina simele sethenge labantwana bethu original nge-7,000 and ayithenga kusisibhethi nge-500. ngiyayithola hayi man asiqhubeke kuspeech Oh. uspeech makaboshwe yena mambophile yena angithi bambambile lapha for la malentuzana labathi atransferele ikati imali twasiwala iyangihlula lento ngesizulu tasangisho ngeshangane usiwana yeah kunje usiwana yini ngobuzulu madoda yo ayina Inhlupheko. inhlupheko imali enhlupheko oh isiwana abantu ngifuna ukuthi abantu abahluphekile abantu balekhuphekile yeah so lento ayikho right and uwisa iflag lama DJ lama DJ cause sesocaba ukuthi abo lena ngale bashama human trafficking you never know abo uyazi ukuthi ubani ngoba bese sikhuluma ngamagama awu uyangibona ngishange sangesiwana hey ngabophisa abantu nina sesicabanga ukuthi nabe imali engaka abayitholayo phela ngeke yeah and there is not lentuzana DJ nje kuphela art as in whole like so uyayingcolisa yeah as in whole ukuthi like kahle kahle la kuvela izinto ezi like mhlambe singayibeka kanjani ezibasho uzwile ukuthi ayinamali lento le uyangithola accept ukuthi ayinamali uhambe kancane according to imali yakho sure ungafuni ukuthi wena uphilisa 100,000 nge20,000 noma ungatholi imali hambe yenza le thatha le 20,000 wenze enye plan ukuthi ulethe enye 20,000 mase uthole le 20,000 naleze kuyi 40,000 thatha le 40 hayi ngithi noma ungaholi hambe yenza lento as long uyithanda hambe yenza lento le mali no sengikhulumela ezinholi angithi kunabantu hambe yenza lento asiphume kuspeech ngoba siyazi bafethu hayi asiphumeni kuspeech angeke as bafethu sinze niyazi ukuthi I'm from African Breeze bafethu ngishaya uniform fandaka ngitsheli lokho from African Breeze bafethu we dealing with buying selling and renting ama property bafethu so lana ngizadvertise indlu from Riverside View bafethu lendlu lena bafethu is based on is a 3-bedroom house bafethu is on sale bafethu is consist of the following which is kitchen wall units sitting room main bedroom with wall units and also have a second bedroom also have small bedroom separated toilet and bathroom wall plus gate ngaphandle bafethu so shoti lendlu lena bafethu yazibiza malini hayi cheap lena last is selling indlu lena how much what is 1,70,000 I think yeah so lena bafethu is only 950,000 bafethu if we gonna okay kani uzongiphunyukela sorry asaluphunyukela then uhlekani abakuthi cheap oh market uthi 1 point something into 20,000 nyana meter 1,70,000 ay cheap le say 950 yeah le 950 bengithi usho le bedroom house mina bengithi usho leyo 1 million nay cheap kunenye land bacede kuyithengisa 7 meter iland iland ukuthi like is a land exactly so kahle lezinto lezi izindlu izihamba kanjani izihamba like uthola iland nje kuphela or uthola nendlu yakhona
kuya ngawo ukuthi ufunana ngithi if ufuna like today yabona bese ku 45 sikhona e45 eClayville lapha sikhona nase Riverside nayo ama new development if ufuna ingwe new eClayville siyakwazi ukutholela ingwe if wena ufuna iland like enganangi wena ufuna ukuzenzela ama business la siyakwazi ukutholela le land le enkulu le enganangi if ufuna ama plot like lapha direct mawuya ngase bathini sasibhekela mongilalela ba rich man bathini Casanova mawuya ngase Casanova ama plot mawufuna iplot ekanje sakwazi ukutholela wona nama plot lawa yonke into na RTP sakwazi ukutholela Anglaga awu wahlezi uqhubeka nokuhleka Nkosi yami athi ngiphinde futhi advertisement yamafethi lenhle namafethi is a 3-bedroom house mafethi is Riverside view 950,000. This house consists of the following: kitchen with unit wall bafethu, in a sitting room, main bedroom with wall units, in a second room, bedroom bafethu, and a small also bedroom for umntwana if unomntwana. It also has a separated toilet and bathroom bafethu. Ngaphanke it has a wall plus gate bafethu. It's only 950,000 bafethu. I repeat, lengile is a Riverside view. So if you want a house bafethu, if you want to purchase bafethu, you can contact me your agent, which is Lefa bafethu, on 067 000 7870 bafethu. I repeat, if you want to sell a house or rent a house bafethu or buy a house, you can call your agent Lefa at 076 067 07870 bafethu. Ungibheka kanje into ongibheka ngakho. Ungibheka kanjani? Kanjani? Mina ngimamele wena. Which Riverside view, this one or that one in near Stain City? Mopekile le Riverside le ngaba nengi 950,000 nawe yekudlala wena. Wa. Nkosi yami mina ngiyasibuzela mina Nkosi yami. Nkosi yami. Uzwile ish kuno the actor. Hayi wo before siya ku the actor ngaba sicale ngayi before siya kude bafethu kunama allergy phela lento lezi ingozi kumele sibonisa abantu iGafari abayisente kuma groupini wala eKalfantein bathe sibonisa abantu angazi ukuthi why singacalanga ngayo. Apologies. Yeah. Basadi mo groupung a re lebeleng a re tlhokomeleng kotsishiwe e sendang mo assembly lena le mo groupung bontshana taba eo a re boleleng le bana ba ska topa tšhelete ba ska topa selo ba ska rwala ba tlisa hae or ba topa ba tsena shopong or ba irang a ba itlogele le ba ibona so langa yena ka ra kopana le tšhelete le bunch or le 200 or le 100 rand la ka ibona jwang kotsa jwang a itlhokile or 50 rand a ska itopa ka re ba re he o itopa tšhelete wa explode net felo tsena ka mo shopong o reka wa boma ibile le ko heno hafya or go hao hafya and then wa itopa wa tsamaya le yona wa ya hae wa ra wa ke tepile tšhelete ke sa e nahanela ke irang o fetoga le vampire o nwa madi a batho. So please, this is a serious case. It's serious because go vendor setse thomile and then I already buried 2 family ya ka ko Limpopo ka sona story sa mofutu mo hong o mongwe re bulukile molora fela. We are scared for this. So e re ke re ke ske ka ba le mona ke re ka re nna e setse e ntlhaheletse be se nna ke didimala ka yona. Please a re khuzeng bana re bone gore this thing e bya sendelang ba bangwe ya kopile nna ke ifitlisa mo groupung please. Yeah. Awashito kam. Ustwe. Emhlabathini. Yeah. Uthulwini. Soil to soil. Umlothini, ashes to ashes, umloreng. Yini umlotha ngisishangana? Lava ku xivulavula kam. Vulavula yini umlotha ngisishangana? Nkuma. Yeah, nkuma. Yeah. Oh. Hey, so lento it leaves me speechless. Do you think Lento liqale venda? Ama vendors zena le. Ngabuza
No, nyo. Uyabuza ngiyakutshela wena phela uthi lento ucela venda. Amavenda zengalento. Maceda uthi ngiyabuza. Awungiyazibuzela mina ngiyazibuzela Nkosi yami mina. Angithi bathi lento icala evenda lento lena eLimpopo. Nkosi yami. Ngasibuze so lento kahle seriously ingishiya speechless mina. Like so singasadophi imali yini kahle yini lento leyi singana mali kanje thina ngifuna ungazi ukuthi uyayibelieve na I mean I believe ubhoma kanje yini into yokuphomisa singasadophi imali thina ubhomiswa yini ngaka kanti bathi yakho yini into ngifuna ukuthatha endlini ujikijika uphenduka evem Mariazi masikhulumeni iqiniso yaza le kube umlilo nje kuphela ne not futhi umlilo somehow maybe ayinakhona ngemali bayize rough man abayizanga kahle ngemali nakhona yima lo mama uthi first of all mawuyithatha le mali mawuyendlini uyaqhuma nengxaki iyaqhuma bese kunalabo uyakhuluma athi futhi mawuyithatha uthi uyayithatha uyibeka isikhathinyana before thenga angithi uthe uyekini uyaqhuma nawe ingakini yaqhuma uyabuye futhi uthi kunalathi mawuyithatha uthi uyibeka endlini usayicamanga isikhathinyana uyaphenduka kuba izombi so awusaqhumi so uba izombi kanjani kahle yile lapha emalini lapha le story lesi lo muntu lo akafuna stop imali mara ukuringa nami sangisasithembi manje hayi asali mara matata ibani careful emalini abantu bakhumile nebonile banjani bathi shit nefamily yonke ishile no khumile wale why but mara mama makafuna ukureduce crime uyireduce ngendlela wrong amanga akusukureduce crime kanje ukutopha imali phela ukutopha imali akusicrime ayithi kunokunye ukuthi example ukuthi mawungawisa imali manje la ngiyibonile wena ungayibonanga ngiyitophe ngestyle yabona why bengaqhumi la wena mawuyiphethe ukuqhuma kimi That's why lento le ingicabangisa kakhulu yabona that's why ngifika lapho ukuthi ngeke reduce crime hayi lo mama lo yesashaya matata lento lo mama lo ulahla imali ngintshele akafuni ukuthi nidophe imali yakhe akazi ukuthi ilahleke ayikho ukuthi izothi masidophe imali iyaqhumisa iqhumisa nengxakini jikijika isaqhumisa ingxakini mayibeke endlini izokuphendisa ube izombi kodwa labantu labo bashile bona babuya por no for sure amafoto wakudala wathathile lawo lo muntu asisendele egroupini yabona manje hey sengisaba nokukhala nalenye ithini lenye idlala sport idlala ibani careful thina sazi odopha imali makayidophe mangaqhuma nisishutela ama video nesitsheleni ukuthi uqhumile ngempela sembona believe lento angayidopha imali asiyenzeni kanje mina ngizoyidopha experience ngeke imali 200 ngizoqhuma futhi ayikho la igoli cabanga leyo mali ucabanga kunabantu ukuthi abana lutho ukuthi like bayacakeka ukuthi bazolala amadleni abone 100 200 ayeke mara zinyizo kampani siqhume sonke angeke naye mfazi unjani long time alright mina right sithandwa sami injani imuli yakho sithandwa sami mina right umsebenzi nje kodwa ngithe ngikutshele enye indaba esikhona lapha sithandwa sami kumele uqaphele bakithi kulabantu kuthiwa basabalele sebebanjiwe abanye kodwa bona ababanjiweyo yibade sebekhuluma ukuthi lingaze lisibambe lisithini sesisabalele phela sesigcwele indawo yonke kulabantu abahamba ebusuku abangomama bathwele ithoyi yomntwana ithoyi liyana kuthiwa bengafika egeyithini nxa kungela geyithi bayangena befike bemeduze lomnyango kuthiwa bayakhalisa ithoyi liyana ikhala njengomntwana anti thina omama phela singaze umntwana ekhala siyazusizi kuthi uyabe ekhala kabuhlungu
kuthiwa umuntu lwana odlalisa ithoyi liyana engabona ukuthi isikhale isikhathi eside kuthiwa uyakwazi ukuthi uyenzani kuthiwa yena sekhuluma ukuthi awu bakithi sizanini bantu sizanini bakithi wena ngendlela uyabe ususizwa ithoyi liyana ikhuluma ngayo thucina usizwa usizi susenzani susiyavula umnyango ngoba kuthiwa akahambi eyedwa kuthiwa kulabayi-2 kwenzakale izolo kuthiwa ababili babulewe izolo eLimpopo bona abafazi ababili bavulela besizwa umuntu ekhala ebusuku ngama-1 kuthiwa bahle babahlinza babakhipha ama-parts kuthiwa badinga ama-parts hayi la kancane sebehamba door to door bekhalisa amathoyona la abantwana yo uqaphele sithandwa sami hayi ngisho qaphela kuthiwa imessage leli igijimise lasemakhaya kuthiwa tshelanini ubatshelile iZimbabwe yeah awu kodwa bakithi ngavele yena ngiyamuzwa uyakhuluma vela le uyasitshela istory ngisilalele vela anti bijani ngisilalele anti kodwa ngavele kunuka anti vele kuyona kuyathembisa ukuthi ngavele kungaba ukukhona ukuthi bakhona amara le yona iqiniso yeah cause angicala ukuyizwa ngayo lo wabini lo kuno yeah ayiqhubeka kunesinye story ngike ngasifuna ku Facebook and then mabonisa nalompompo wakhona babambili abantu bakhona vele babonisa nalompompo wakhona ukuthi unjani angazi ukuthi awayengasiva or ngisibona ku TikTok ungasi-eda kuma favorite yazi kuba nama content bias pale so le iqiniso ukuthi bayafika lapha egate bafika ngwe ekinokudala bakhe babamba inkunzi kanje mos ekhaya awona sasentwana for ungakazalwa ngazi anthani intwana ngiyakutshela ubuze umoyana ezokutshela le story lesi kungakabi kudala kusingakabi namajority la eKalfontein leso story ngiyasazi ukuthi kudala sikhona vele dala singakabi namajority la eKalfontein yash wakungena kwamoyana wateka ingwa ngazi ukuthi wateka ingwa shoro kanjani angazi ale jiki ngiyombuza makafika bakhome enkonzeni ngiyokutshela wena so bathi bayafika babamba umntwana egedini ene vele mona umzali vele uyabona abafazi vele bayazala ukuthi ubani lo mntwana singayimbenshini then bazothatha advantage khulu uyabona umtsheli wamakho ngavuli ubatshele bonke nabasithuwe endlini ukuthi maniza umuntu egedini nomntwana ningavule kampani lento le ikhale silonge singubo bakho abantwana balele ba right yeah kampani yakhalela ukufa cause yeza bathi lo muntu lo mazo ukuthi le anivule sacala uthi ncedane what mawufika laba wes lezi nja lezi angithi wona utho umsebenzi wabo mara eminye imisebenzi dangerous kampani bafike bathanda izinto bahamba kunothi ukuthi basibulala bathatha ama private parts izinto lezi akaNkulunkulu lezi zosebenzela sithenga ezinye understand impilo le yi1 siphila kayi1 yayibona ibuyisa lento bengikhuluma ngayo mara sipiye ithini ukuthi le bathatha ama private part so ukuthi bafuna ukufaka imbizeni thina sifele ukuthi bona baya attract ama customer ngamasende wethu sif benze njani ngiyazidlalela nkosi yami phela manyana straight ngiyazidlalela nkosi yami ngiyazidlalela mina yonke lento alejetli nkosi yami alejetli nkosi yami awu ngiyazidlalela mara i-wrong lento abayenzayo shem be careful families congregates silungu abasho yeah congregates okay be careful guys mphakathi community yeah has been careful le yabona le serious iphala le dade bathi seLimpopo le Limpopo nenzani kanti anisaphufu ngemithanyelo thi stages sekuyatshontsho
iLimpopo kahle kudala nakudala iLimpopo idume ngokulwana. Ukuloya lokho komntwana. Ngiyabuza. Ngiyakubuza nami. Angithi nami Kamhlaba kalingana baloyi. ngokuthi umention lo mshanyela ngithi. Into uyitalent phela lento kunemuntu ongayenza lento leya. Ho. Phela ungakhoki ukuthi kuyani seLimpopo. Angalanga. Yeah. Awu Yabona ke. yini manje? Yawuza lento yasirasela lezi. So bosathini? Hayi. Ngithi stepling sathele Limpopo abasajontshi wona bothini? Oh hayi bangithi bosathi okay yeah. I-wrong lento abayenzayo lento le so kumele ifamily ezibe ngisatsho correct isilungu sami. Be careful out there. Nikhiyeni early ni yeni ezindlini early so that nibe safe ni yeah. As bengisatsho ukuthi bengisakhuluma ngelento zami. Act. Yeah. Who's this guy? Tomisani Dlamini. Yeah. Who's head doctor Doja Cat. Yeah, Malumtumsani. Yeah, Malumtumsani. The legend. Yeah. Yeah. Chester. Yeah, the legend. Chester himself. Serote. Yeah. Yala wena. The legend himself. Angikhoni mina and Konje bokuyi second or bokuyi first? Yeah. Second. Boku second chest abafethu not le ukucaleni not uchicken pambang. Bathu bani chicken Not la dlama apula. Lo Lo usithule wasejele. kaNozolo ijele ya. Yeah. So nami ngilahlekisile lento bengisafuna ukuyisho. Akunakiyo. Asumupa yeah Doja's father. Sure. So lo mtshita lo ungirespondele kamnandi yazi. Kwenzakaleni before lo mjita respond how? Okay, Sesiku respond. Sorry, okay, so Uyashesha mfana. angithi bengisaza ngestory sami kahle yabo but Uqala ngirespond. Okay, sorry. uLentuzana uDoja umntana kaLentuzana Chester. kaDumsana uDlamini Sure. uBabudlamini so what happened makasha lapha kuleya video yakho ukuthi during apartheid Sarafina story era bekaye ngeSarafina she went overseas. So he went overseas so afika atholana nomfazi Omlungu ushile specifically at a white woman. Yeah, a white woman. So makafika atholana naye umfazi onabantwana abayi3 afika yenza abantwana abayi2 naye Kwaba 5. 5 yeah. Nakhona makahlangana naye obvious bayangana abantwana naye afika basupporta labo abayi3 labo then uyangithola obvious bengeke specify mara mina maseyidlala la engcondweni yami obvious kanjalo yeah yeah so beka basupporta labantwana laba wafika nalabo bakhe bayi2 abasupporta naye so kahle angazi ukuthi kwenze ukuthi bahlukana nalo mamoro kwaba miss understanding yeah so achelelana nomntana wakhe nabantwana bakhe nabalentuzana so umama kaDoja influencer uDoja Cat ukuthi ubabakho he's not a good guy, he doesn't love you, he's not supportive, izinto zikanjalo yabona. So obviously ukhula unalento lokuthi ubaba uyangizonda. Was the guy supporting? Yeah, ngithi ucale ngalabantwana bayi3 ezongisakutshela. Ngoba bebabonke ngithi after the breakup or after the misunderstanding that you're talking about, did he continue supporting the children or did he stop somehow? Uthola ukuthi kunale obviously ngayibeka kanjani mhlambe beka support
kufika la ukuthi abasakhona ukuxhumana yangithola ukuhlangana ukuconnecta ushilo ukuxhumana kanti sapho Yeah. uyathanda ukukhuluma into bese uyofuna hey yeah so mhlambe sorry agcina lapho or achubeka but akazange ayispecify kangaka ukuthi sibekele side yeah so bekusase kuphi ukuthi beka support ubamaka Yeah. bad influence ukuthi ubaba kaka support yeah luckily umama ka yeah luckily uzalwe le Jewish woman uzale i-artist yangithola so manje lela artist lela lize eGoli lizo performa yangithola lize South Africa ungathe goal okay eSouth Africa yeah lize South Africa lizo performa yabona so ucela ubabakhe ukuthi azombona wena okay yeah ithi ngicede ngale story ngizokubuza sesicede ngale story ucela ubabakhe ukuthi azombona then unfortunately ngathi ubabakhe akakhonanga ukuya kuzombona ukuya uyombona perform yabona while uDoja Cat perform yangithola izinto ezikanjalo so uDoja Cat abhala kuma lentuzana aphuma kuma Instagram wabhaliwa state umntana abantu ukuthi ubaba wami kwaphuma le story zakhe zakuda ukuthi ubaba wami akangithandi izinto ezikanjalo yabona then that's why ngithi angirespondela kamnandi ubaba uDlamini okay benga-explain oh mosafuna kuyafela no mara angithi ungibuza ukuthi angithi ngiyabuza ukuthi utheni yeah ezingisatsho ukuthi uhlangane noJewish woman yangithola khona le abasupporta izinto azishilo zisho uyibaba uDlamini makaphendula lento lokuthi ubasupportile uye lo umfazi lo Jewish amfake umntanakhe lo yebo bad influence ukuthi ubaba kho is not good akasupport izinto ezikanjalo while yena azi ukuthi kwenzakalani kahle kahle yangithola so into bengifuna ukukubuza yona wena ukuthi do you find ubaba uDumsani Dlamini wrong ukuthi akayanga ukubona umntana ka perform he went there keep why angithi lo mntwana kwatela ukuthi because of this guy uthi lo mntwana uthi mafika la utshelile ubabakhe amtshela ukuthi ngizoza South Africa ngize perform Pretoria Arena will you be able to come and see me now so umjita irespond yakhe was like I'm busy I will check I don't know if uchile ukuthi I'm busy I will check on my schedule he just said I'm busy now so lo mntana kwata ilabona ukuthi ubabakhe akamthandi wade so since akwatela lento le ubabakhe uthe makavela lapha so uthi umjita decide ukuthi no let me go I think mina it was fear of unknown there's this thing about fear of unknown mangathi manje asambe uyabona ukuthi ebusuku kanjani mangathi asambe ethemba cause manje you will fear because you don't know ukuthi kunjani lapha ebusuku we understand njengoba sesikhuluma ngabantu abahamba kuzingino sabo nokuyendlela yeah is fear of unknown uthola ukuthi eceleni sabile kuyohlangana nalomntwana asabe ukuthi since ngihlangana nalomntana ngimshiya ngisasemncane ngizothini nguye what will I tell her ukuthi mama go bad influence what will happen how will I feel how will she feel how will she look at me into ezikanjalo maybe ushawile into leyo umjita mara after hours or after days maybe sekakhulume nomamkhulu ekhulume nefriend nobantu banathola lento le ukuthi let me just go makafika lapha so nomntana afika amcosha thola so yena wile ukuye afika bamcosha ama security kick her out mntana abantu kodwa
So le But reason mina- mnandi le topic le when the ladies was here because of we were gonna ask ukuthi is it a good thing ukuthi a woman to badmouth the children about their father na. yeah, true, Ah. true, yeah, true. Yabona mawumtshela iqiniso. Mm. I think it's fair. If ubabakho isigebengu usejele, it's fair mangitshela ukuthi ubabakho isigebengu usejele. Ubabakho akasupport uyasebenza akasupport, it's fair. If vele ngiyasebenza ngisupport, angithi iqiniso. Yeah. But bad mouthing ukuthi lento lokuthi at the end hata hands ngiyayenza, but wena nginqina ukuthi wena ufuna ukuthi ngizwane nomntanami so yang bad mouth. Nakhona uyabona ye-prison ukuthi ubabakho e-prison ngihambelana nawo, but ukuthi umtshela ukuthi ubabakho akakusupport, ayish. Angithi umntwana like umntwana phela kumele umunderstandise like ubona umntwana next door every day ubabakho umzala nephayi. Uyabuza ukuthi why mina ubaba mangangizeli nephayi ukuphi na, uyamtshela ubabakho akekho akena akakusupport, yabona ngizama ngi1. Eish, mara ma support ayisupport le njani, ma support uyamtshela uyazi. Ukhuluma nalento le ukuthi yo babami no like uyokhuluma nale engale yakho. Akusienga uzokhula makhulu uzofuna ukwazi reason why bonga ngisupport. Not all but not bonke. Uzotshela ukuthi umuntu ongazi babakhe wena makhulile akabuza umzala wakhe ukuthi ubani babami. Yeah, bayabuza mara uba naleya engaleya. Exactly, ukuze uhilele engaleyo kwamele uzohlangana nalomuntu la yakutshela ukuthi why bengakusupport. Bengakusupport nginqina ukuthi mama wakho bengithi ngimsendele imali ayisenda back. Bengakusupport nginqina ukuthi manje kuthengele impahla mama wakho bengasidabula. Uyethola. But nabo abo cherry bayenza elentuzane ngayibeka kanjani, bayenza izinto then bablame amadoda kanjani after ezusasho ukuthi bakusendela imali uyisenda back yeah kanje yabona lokho kanjalo mara kunalabo ukuthi izinja ziyahamba, izinja zestrata zenza abantwana bazenza abantwana vega. Umuntu ubalekile umntwana abantu kumele azibonele plan mafika le wenza umunye umntwana vega, umunye akutshela izinja lezo. Ho izinja akuthi ngiyakutshela mina wena wenza umntwana obaleka ucabangani ongamsupport ungamenzela ucabanga ukuthi uphila ngamawudla wena ucabanga ukuthi lo mntwana amudlana, then umntana ka end up angasabi ne-ID. ID ngenaphi manje ngoba ID izobiza ngesibongo saka mamakhe. Ngicishe ngavumelana nawe. Yeah, but kunabanye ngithi babaleka after like how kanjani mhlambe example umntana sekathatha isibongo sakho ku certificate. Mara nani bazali uyabona lento lokuthi nithathi abantu bathathisa abantwana ayibongo umuntu ongakamshade wrong le wrong ningayenzi bantamanzana mina nitshela mina ngiyanikhuza. Yeah. Le yona Roma mayokushade le njalo kuze abantwana baye bathathe isibongo sakiwe. True. Umuntu uzoyenza umntwana athi ma kumele athathe isibongo sami angakhipanga nenkomo nyane eyi1 ne100 nyane ukuthi gogo next mara uthi kumele babize mina fuck off. Saba nokushaya flat yazi ngiyazizwa lapho. Yeah. Angijwayelanga lento notice. Kodwa Nkosi yami. I wonder how Babu Dlamini felt after his effort ukuthi asuke la asuke khona in his business. Uyangithola ukuba busy kwakhe afike lapha then bamchase away. Kujobani lo waskis Sophia uba lothi uthi ukugwestlelo robukusole nathi too busy uDlamini ubusy ngani uDlamini mara ubusy ngani vele baba uDlamini. But yazi lento le injani ezibusasho ukuthi bekadliwa guilty or idliwa ilento zani ngangithola ngicabanga ukuthi angithi size ngibuze ukuthi ubusy ngani.
bewathi busy yakhe kanti kuwa guilty ukuyonyembesa kinyembesa watho Nkosi yami. wakhiwo Yeah, so nakhona after so many years. into bengisho ukuthi now After so many years. Futhi you are an artist. Leya effort ukuthi ngifuna ukuyobona ngoba vele like yena ubaba Dlamini noma azama by all his effort all his mean ukuthi ake athole ku jacket le kuye le ngeke kukhonakala ngoba umama wakhe angithi usam influence izinto zikanjalo yena if ufuna ezulu uthi usekakhulile uma ukhulile ufuna ukuthola iclosure ukuthi uwazi ukuthi kuyenzakalani why angazanga yena ngapha without performing yes aze kuba bakhe straight ukuthi before performance communicator naye efonini beside communicator naye efonini before artist yeah mara mina ngikula into lokuthi woza face to face ngibona ubabakho ufile kazini angithi before face to face ngizokufonela baba ngizoyibathuba bami yeah Angithutala lo muntu omgcinile awumazi bese awumazi sikhamarizo hello sikhamarizo ngizabathuba bami ubabakho ubani wena nguntombi umntwana kaNtombi guys wayibona uthombize umname ezandile awu wena manje sokubani Doja Cat uDoja Cat uyacula lo mntwana wa track uyingesha ku track Shem, sorry Baba Dlamini. Let's hope we'll find closure when nomntana kunilungisa izinto. Because I think she will benefit more from you as she is an artist. Now we maybe gonna benefit more from her. Let us grow our children. Yazini into le mara ukuthi senza abantwana. Now mara America pho. Konje ngicabene. Akunandaba ke. Uyibonile lela uthi lemlungu eshaya abantwana babantu bangasajoli hayi meya ama uye asale nes represent amanifike ngale emazini kodwa nigqokene amajazi hawu but ngazubani uyibonile lomlungu lo esibe ngisakutshela ukuthi emaputi ijazi yayithenga angithi phela wena hawu wona manje ungaye emaputi onganamali yokuthenga ijazi uyenzani ungahlalela uthathe le mali uthenga ama condom wa save baye baputi wambe na thenga ama condom la wahle thina kuqala ukona lawo wemahala lawo nawo hayi mara lawo sema-clinic lawo ya hayi ile crime le uthatha into zethu za la eSouth Africa uzisa ngale sebana choice ngali abana choice bayezenzela dasayi wabona bamnyama kanje because they don't have a choice thina la eSouth Africa sine choice and we only trust and love plus our lovers and bengisathini konje ngithi ubonile out lemlungu eshaya umntwana obhula umntana wayo na hey ngiyibonile ngenyimpa discharge of hands usejele firearm Shem la uthi inkinga nalomntana leyo neattitude akaphuma ngavelele namhlanje ngathi baba mshaya ngiremind futhi ukuthi babuye nge15 or ngingaki bonisa ama viewers No, he can play whatever. You can't say that to my son. You can't say. You can't say that one to my son, okay? Okay, bye-bye. mara mncane lo mntwana okay bofuna ukuyijustify ngani bofuna ukuyijustify bofuna ukuthi okay engisho khona ukuthi okay lo mntwana lo yena lo mncane kunalo lo baba lo wamlela phela intwana le mfethu bheka lo mntwana lokuthi ungakanani mara nakhona lo baba lo na bheka lo mntwana mara lo mntwana lo ujoyela lo baba sibale ezinye izinto ezi mara asale zirong ukushaya mara bheka lo mntwana lo ujoyela lo baba sibale uzuthi yazithembeleni uzwile makacethe thini call the cops uyabona yeah ilento yazi
udale ukukhuluma umpopopsi kuyakho umpopopsi na angazi ukuyakhuluma enye into athi umpopopsi athi omunye umjita like njengalo ukuthi umntwana wakhe womfana bekabhulwa intombazana esikolweni and manje ngoba ubaba ngeke ayishaya intombazana uthathatha umntwana wakhe lezi esijima ubaba lo mfana lezi esijima uthathatha umntwana wakhe ayijimini athatha zonke esijimayo ejimini athi asambeni sekhabule family mafika kula family azange abakhuluma athi baba umntwana wakho wentombazana ubhula umntwana wami so sifuna ukumbonisa ukuthi bullying is not right woza la baba washa ubaba yeah phambi kwalo mntwana wakho ebhuli lo ceda bahamba no nabo bathatha advantage ukuthi na i-right anti nangu sithi wrong makashaya umntwana lobo kumele iye ngale kulabazali ile nto bengisayitshela ubhazera fanakho ngokokwane ngithi masibone time la kokokwane la mele sishaye lona simtshele ukuthi uzala amasimba uzala isigebengu no obaba bantu uyidlelani inyama ufelani inyama akakhuze umntwana wakhe angabe ibhulu shothi le bhulu uyithatha la endlini siyambonisa ukuthi ibhulu siphula kanjani naye no uyazi ayeye bheka lo uzathi ya yazi kunabanye abantu ukuthi mabangaphandle mabangani babo baba condemned uyangithola so bagcina sebaphila lempilo le yangaphandle but mase kafika endlini uyashintsha uphila lempilo yasendlini marwenzana ngalama complaints esiwafikise endlini sithi umntana wakho uyabhula sure every week umntana wakho uyabhula every week umntana wakho uyabhula asho ukuthi sesiyadlala mase ya yana angimkhulumela lo mntana lo unalento lo ukuthi uspoiled uyangithola izinto ezikanjalo no mina nami ngikhulumeli ukuthi ashaye lo yabona lo ungabe usha umntana omfana kanje habe ngizomshayela izange bakayishaya yadelela lo singalela ukuthi that's for ukuthi intombazana somehow uthisha nalo womfana ukuthi ashaye intombazana uyangithola no like uluze ilentuzane control nepatience ngoba bekasaranda abantu bokumele akuthathe akuyiseke into engisho bahambe nabo nalo yakhe nalo ahamba athi lo mntana lo ubhula lo ngicela nemkhuzini aha le yazi mama mbhula abuye kusasa athi lo ubhula lo abatshela abayeka aha mangambhula kusasa ke ayejimi ayelanda ama bounce yeah alibambelele time athi kunini ngitshela ukuthi umntana wakho uyangibhula yazi mawulela ungifundise ukuthi umntana omunye umuntu akashaywa wrong lento le why because of city it takes the village to raise a child yes yeah thina kudala bengithi umuntu next door makangishayile mangizendlini mangithi baba ngishayile baba se next door behamba nami mama mkanje hamba ngishaya hamba ibuza ukuthi ubangishayeleni ngala leyo angihali uyazi ngisho let's say example uma uledu wami afike ashaye ulentuzana ngayibe kanjani ingane yase next door uyangithola encane sikhathi siyahamba lapha okay ncesa afika ayishaye then into engishoyo le ukuthi like ungayishayi ingane omunye umuntu like ikhuluma nayo riyo kumama yakhe umthathe kumama ukuthi esibusho ukuthi mahambisene kibo ufike usho ukuthi ne report ukuthi uyenza into kanje nakanye uthi yenza kanjalo umntana ogangayo umntana uyaganga nabo baganga abayi2 ngeke ngishaye wami ngeke lo ngenxa ukuthi lo wase next door baganga abayi2 kumele bazi ukuthi lento le wrong bayi2 yena salento engikhulumayo bala badlalisa amake bashaya isitupu sami mangibashaya kumele ngibashaye bayi2 ngoba yenza bayi2 lento le angala awu angithi ngiyakutshela ngithi isikhathi sesishit hawo lo yakutshela ngiyakutshela leyo uthi le mina ngibize silandele itayima lalo mntana lo semtrape strong atrajwe ngiyakutshela le tayima la kokwakho one day lizofikela la ngakubukanga kahle mthona umwana wewayiba wena ngiyakutshela hayi abukokwani bayenza into osiyami
guys, bathi isikhathi sesishile. I can see nenkarangwena ku Yeah. Bukerini mi teke nkarhi wa n'wina ma fasa ma seat belt mi teke ti-data ta n'wina ti-airtime ta n'wina ta mahelele ta magcina ti-Wi-Fi ta n'wina i cancel next week ti-queen ta hina ti ta ve ti vuyile Yeah. Hinkwavo. Hinkwaswo. hinkwavo Yeah. hinkwavo ta va Hinkwavo. hinkwavo Oh, va va ta ta va va vuyile hinkwavo. Va ta va va la. yeah. Yeah, guys, it's been a long day, a tiring day, bafethu. Asibongeni kanjalo sithini we Awuluki. Hayi mntanami ubaba ukhathele mina lo msebenzi onzima. Ngibhizi ngama printer, ama fax, computer. Baba sengikubonile. Ubone mina? Ubonile baba uGundutshana. Oh, ya ngikubonile ngiyakhumbula ke manje. Bengibambele enye indoda ilovile emsebenzini. Baba ayenzi sense leyo nto. Akwazi ukuthi usema officeini ngaba futhi usedeep studio uGundutshani. Uka manje ubuye before 5. Baba ngicela sikhuluma iqiniso indaba uthe usebenza ema-officeini kanti. Hayi ukuthi benginamahloni mntanami. Amahlonani baba? Ngoba phela njengamanje khona ukudla efrijini. Uma sesibhedlela sayidinga le mali lezongena. So sengaze ube namahloni ngaleyo nto. Ngeke understand mntanami. Uyabona uyindoda endala engasebenzi isetshenzelwa unkosikazi abantu bakhuluma kakhulu. Hayi uzo understand ngosumdala. Baba kodwa akwena wathene ungaba nako ukuthi abantu bathini? Baba nathi asenze the same thing isingabanaki ukuthi bathini. Mina baba anginendaba ukuthi uGundutshani ucosha udoti mina ngiyaziqhenya ngawe baba. Yeah, it's better than uhlale uphuza ubhiya noma lumringo uyangena imali kuthekting imali baba. Oh mntanami. Yeah. Ngiyabonga ukuthi understand. Asingaze noma guys. Ngiphinde ngabama. Phela amabhodlela siyashela nobaba wakho kanti. Lungi. Mshika ufunani? Lungi. Bongs. Yeah. Hayi man. Wena? Yini? This time. Yini? Bongs ufunani la this time man? Hayi man wabona makale ya wena le docha spanning. Hayi. Ngesikhumi sikhundla shaba manager nakuzela ilezi. Yalela manje kuyaphetha isipana sikho. Yini wenza? Hayi man. Hayi Bongs. Yini? Wena musa anosipana office lenganathi air condition letikulu. Mara wa unnu akufana na munhu langa batlabula idambu the whole day. Hayi wani. Hayi. Hey Hayi man box panelanga yena. wena. Ilanga ubani usebenza langeni?